Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu mbele ya imani. Yeye aliyeshirikisha kusimama mbele ya watakatifu wa Mungu. Tunashinda mbele asiyeyo. Tunashukuru viongozi waliotualika na wafanya wote na pamoja na timu yote. Tunashukuru cyane Imana ibatisha. Tunawashukuru kwa dhati, Mungu awabariki. Tunashukuru au kwa Mungu wa gatatu. Tunashukuru wale waliokuwa nao tangu Jumatano kwa kusangimisha kuhudumia na kusenga ijambo jema. Tunatakia baraka za Mungu na kuabudu pamoja na neno la Mungu. Tunashukuru kwa Imani na kutangilia pesa cyane. Tunashukuru kwa watumishi waliotutangulia wametubariki sana. Kwa hivyo tunabarikiwa kupitia nyimbo na nyimbo ambaye kudumusi. Nimeona kwamba walikuwa wamevalia vizuri siku ya leo kuzika na Mungu mkuu sana. Maana yake ni siku ya nzuri kubwa, sio ya kawaida. Nyama Mungu mkuu utoke cyane kwa Kristo. Ikiwa kuna siku kubwa ndani ya Wakristo ni Pasaka. Pasaka Imana yagiye Abisirayeli. Mungu aliwaambia Waisraeli akawaambia usisahau haya. Ukiishi na abana bawe niba abata ituye umunsi mukuru muteo wabwire ngo waambie hivi nuko umumarayika yarengana Isirayeli kwamba malaika wa kuangamiza ametushia Israeli. Hamye kutahato baraka wakati wa Misri walikuwa ikibali kualia wakati walikuwa wanalia Abisirayeli wale wamezewe wala Israeli walikuwa kushauri Mungu akawaambia alipokani Farao na wale washikiwe. Sasa Farao na watu wake walikuwa ili Abisirayeli wakati nzuri tulikuwa adhabu ya wale ambapo pia yasese damu ya mwana kondoo iliyowanyika matimani ya batabara. Alafu Yesu atangira katika Yesu alipotarajia alobia ngo akawaambia atimutena amemo mtoramo yubuka baadaye hivi kwa kukumbuka akakimuka akachukua mkate atimeno Mungu wanje akasema wote Mungu wake kumani ya kukani na Mungu abashikia kwa kukani na kwenda kuuliza basi yeye shida yangu ayomupio chukua divai hii ayana maraso yangu ndio yao aliyesema kukani na kukani na basi yeye na basi ya wengi Yesu alifunga wakati ya chingana walikuwa kama alikuwa mkate alikuwa bila kuhusu asimkate sana kati wa kawaida huyu ni wanjina hali mwili wangu nimewapa hicho kitu anataka kujie hiyo maana pesa ilikuwa ile ungela hata kama kutumia mkate sio yote wakati wa tunaji wanasimama kila hii hawa tudanganya hii Yesu alikuwa hapa Yesu alipoeleza kama hii tudanganya kama kuni ilikuwa kweli hadi kukiwa mshozi tena inakuwa kununua tatizo ya kazi yake wajua ya mimi na kuyapokea kwa
Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaze. Katika umunsi mukuru wacu ukomeye udasanzwe, wabonetse mu buryo budasanzwe. Ni igihe cyo kubonera agakiza. Katika tuyivuze tuvuze amaraso, kandi amaraso ya Yesu ntiyabonetse bamucumetse urushinge, ariko yabonetse mu nkoni nyinshi, yabonetse mu nkoni nyinshi, yabonetse mu makofe menshi, yabonetse mu mahwa menshi mu mutwe, yabonetse mu bucuruzi bw'icumu. Iyo tuvuga isezerano rishyashya tuba tuvuze amaraso ya Kristo Yesu. Urupapuro rwa mbere rwa Matayo tuvuga ngo isezerano ry'umwami wacu n'umukiza wacu, isezerano rihagaze kuri Kristo n'igikorwa cyiwe. Igikorwa cyiwe nacyo rero kigaragarira neza na neza gutanga kuzuka. Tugiye kurangiza mu Imana ariko ababyeyi banje n'ababyeyi baganiriye kubatasha tugiye kuyagarako biravuga ngo ubushobozi buri mu gutanga no kuzuka kwa Yesu Kristo, ubushobozi buri mu gutanga no kuzuka kwa Yesu Kristo. Iyo niyo jambo tugiye kuyaga. Turashobora kuzigurura Bibiliya zacu. Matayo 27, Matayo sura ya 27 umurongo wa 50 turashobora gusoma mstari wa 51 kugeza 53. hadi 53. Bandanya program ada sekali Endelea na mstari wa 62. Kisha hawasina ukielezaho uwo munsi wakurikira wo kwitegura abaherezi bakuru n'abafarisayo batoranya amapilato baramubwira bati mugenzi, twibutse yuko wa muhunzi akiriho yagize iminsi 3 ishize asohoka, nuko bongere bahite mu mashaka gushiza umunsi ugira 3 kugira ngo abigisha biwe bimaze kubwira bakabwira abantu ngo yazutse mu bapfuye, maze ubuhunzi bwahita bwonsa ubwa mbere. Pilato arababwira ati abarinzi ngabo mubajyane mubibarishirize uko munsi. Nuko baragenda barigisha inka cyakiwe bareba ishashara bareba ikimenyetso abo barinzi babona. Bandanya 28 kugeza umurongo wa 4. Munsi y'isaha ushize wa mbere umuyobozi ugomba gutanga Mariya Magdalene
yacakiye agitembagaje acicaraho ishishomwe yasangurazo umunsi wo zerashe ubwoba yateye abarangizi bashobora kubatera babira abapfuye bashobora gukunda uyu munsi n'umugisha w'umunezero umunsi w'umunsi w'umunezero ni n'umugisha n'umunsi w'umugisha ni umunsi udasanzwe uyu munsi usigura ikintu gikomeye ku ishengero naho hari ishingiro ry'ishengero kuko nta butumwa bwiza bushoboka atakuzuka Yesu abwira abigishwa biwe icyo kuzorushingira intahe kwaba urushingira intahe ugupfa n'ukuzuka kwiwe abayuda bahaye ibiturire abasirikare bari bacunze imva ya Yesu kwaba kugira ntihavugwe iby'ukuzuka kwiwe ifundo ry'agakiza ntaho riri ifundo ry'ubuzima bw'ishengero ntaho riri Yesu Kristo bamaze kumubamba maze hageze no mu masaha icyenda aracikana Bibiliya ivuga ngo igihugu cyarahera urusengero gitanabukamo kubiri abantu bose bari kure ahahora hiyegeje hihishe noneho bose barahabona byasobanurwa ko Yesu aracira inzira Yesu aracira ibarabara ku buryo umuntu wese ashobora gushyikira Imana abanyamahanga abagabo abagore abagabo cyangwa abagore bose bari baciye inzira kera abashyikira aho hera iyo umuntu uwo wese yaba umuherezi mukuru nawe ari mukukirayo baramwambika ikinyoro kuburyo amaso y'umwanya arategeka kugira ngo ube makiryohera cyangwa nyine akategeza kubera ubwiyeyo udatunganye ibyawe byarangirira agatwega ikizika ntawashikano bari bafite aho baca hanyuma bagashyikirwa ku Mana ariko Kristo Yesu apfa yaragiye kubikiraho icyo gituma avuga ngo ni jewe nzira kandi y'ukuri ishyika kwa Data ni jewe mwungeri mwiza ni jewe mwungeri mwiza intama zanje nazo zirango ni jewe rero uje muri jewe arashikaro ugiye muri jewe arashikira Imana ugiye muri jewe arakizwa ugiye muri jewe aravuga udashira ugiye muri jewe aremerwa n'icuma Yesu ashimwe cyane igihugu gitanga Bibiliya yemeza yuko cyashyizemo tubiri muri iki jambo twakunze kwishyikira isezerano rya kera ryari iry'Abayuda gusa birabona ntibari bose iyo waba ufite akanenge ntiwemerwa ufite ijisho rihumye ntiwemerwa gukorera Imana ariko ubwenge wowe ufite utemererwa kwinjira mu nzu y'Imana amakoraniro ntiwemerwa
akatenda kuyahamagara bose yeye awakute kuko Bibiliya ivuga ngo Biblia inasema ninyamara kujya ku musaraba baada ya kwenda yiyegereza ko mahanga kusaidia mataifa bene yote. data Ndugu zangu, iyo ataba Yesu Yesu kungejua mimi na wewe ituba turiga hatungekuwa ituba tuzinimba hatungejulikana ariko biciye mu rupfu kwa njia ya kifo cha Yesu. Tungekubaliwa na Mungu. kera n'abantu twari turimo Zamani ya kuoa twari twarapfuye kwa tumekufa twishwe n'ibicumuro byacu kwa ajili ya dhambi na ariko makosa. none uno munsi Lakini sasa turabana n'Imana sisi ni wana wa turabana Mungu. n'ibisumba Sisi byose ni wana wa Mungu wa turabana Mungu. n'ijuru Sisi tumekubaliwa uno na Mungu. munsi Leo biciye muri Yesu kupitia Yesu abuzukuru b'Aburahamu tunawachukua biciye muri Kristo Yesu kupitia Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane Yesu atukuzwe. ikigira kabiri Jambo la pili, Yesu amaze gupfa baada ya kufa kwa Yesu, isi yarigarize dunia ilipata isi yarigarize dunia ilipata abapfuye barasuka waliokufa wakafufuka, abapfuye barasuka waliokufa wakafufuka. Yesu ashimwe cyane Bwana Yesu asifiwe. uwo gupfa Ndiye kifo kandi niwe na kuzuka ndiyo ufufuo. Bibiliya iravuga Biblia inasema Yesu abwira abigishwa be Yesu akawaambia wanafunzi, kubera bari bafite ubwoba bw'abayuda maana walikuwa wameogopa bari Wayahudi, bafite ubwoba bw'abasadukayo n'abafarisayo waliogopa Mafarisayo na Masadukayo. abamukiye wica umuntu Akasema usiogope ashoboye kwica umuntu asiyeweza kuangamiza ariko roho, buri kintu ushobora kwica umubiri lakini muogope anayeweza ashobora no muri gihe nawo baadaye anaangusha mtu kwenye jehanamu. muri ijambo Maana yake Yesu niwe afite urufunguzo Yesu ndiye mwenye rwo nguvu, kugara no kugurura kufunga na kufungua. yamaze gupfa Baada ya kufa isi yararekuye arayarima dunia imeachilia watu kera zamani, abantu bapfuye wale walipofufuka bajya hamwe walikusanyika pamoja. akatandukaniro gusa Tofauti wao ariko satani yaragira kubasha ni kwamba shetani alikuwa na uwezo juu yao. wibuke sawuli yaherewe Wakumbuka wakati Sauli alikuwa amekufa, yaragiye kumurika amekwenda kwa mchawi, agenda kumubwira tuzurira ubuso wa samweli akaenda akamwambia mfufue huyo aitwaye Samueli, kandi aramubwira birashoboka na akamfufua ikawezekana. satani yiyegera yaragira kubishoboka Ibilisi wakati ule alikuwa na uwezo, ariko Yesu apfuye lakini baada ya kufa kwa Yesu yararokoye bariya bantu amewakomboa watu, yaratanguye paradiso ameanzisha yaratanguye ikibanza gishyashya sehemu, yaratanguye ubuzima bushyashya ameanzisha maisha urupfu rwa Yesu na kifo cha Yesu. abantu barabohotse Watu wamekufa nyabari barapfuye na wale waliokufa nyabari barapfuye na wale waliokufa haciye imyaka mirongo baada ya irindwi miaka marefu baratabawe wamepata urupfu rwa Yesu kifo cha Yesu. rwatabaye abari bazima gusa Alikuokoa walio hai, rwatabaye nabo muri kazoza aliokoa hata nyabari barapfuye muri kawe bapfuye bubaha Imana wote urupfu waliokufa. rwa Yesu Kifo cha Yesu n'ubushobozi ni uwezo. banasifiwe Bwana asifiwe. ubushobozi bugaragarira mu kufa no mu kuzuka kwa Yesu Kristo Uwezo na nguvu zinazopatikana katika kufa na kufufuka kwa Yesu. Yesu ashimwe cyane Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahimbazwe cyane Yesu asifiwe. amaze gupfa Baada ya kufa Yesu aboneka abagabo babiri kaonekana wanaume wawili, ni Yosefu na Nikodemo ni Yusufu pamoja na Nikodemo. bagenda basaba Pilato Wakaenda wakaomba ati ruhusa, yamaze gupfa tuwe tumuziga yeye amefariki, tupe naye. baratangara cyane Akashangaa, hanyuma yo kubaha alafu akamtoa uyu mugabo Yosefu huyu Yosefu. yari afite imva Alikuwa na mu kaburi Isirayeli katika Israeli, abaciye ibintu bagaragaraho matajiri kisiwadhihirisha kugira ivomo ry'iwawe kuwa na kaburi lako, kugira ivomo ry'iwawe kuwa na mahali pa kuchotea maji, no kugira imva y'iwawe kuwa na kaburi lako, byari ibintu byerekana yuko uwo muntu ari uciye ilikuwa vitu vinavyoonyesha kwamba uyu mugabo Yosefu nawe sasa huyu Yosefu yaramuciye kandi yari umwigishwa wa Yesu alikuwa mwisho tajiri na alikuwa mfuasi wa Yesu kisiri, kubwo gutinya abantu basi ya kuogopa Wayahudi. uyu Nikodemo nawe Na huyu Nikodemo umwe yaza kuri Yesu mw'ijoro yule aliyekuja kwa Yesu Yesu nyabwenge alikuwa mwenye Yesu mwigisha alikuwa baza kuri uyu muyobozi wakaja kwa baza Yesu ikiziga cya Yesu wakaomba maiti ya Yesu, baramujyana kumuhanga wakampeleka bamushyira mu mpuzu nziza wakamzika kama Nikodemo aza
ili wamuweke. Hapo Ukisoma maandishi yalikuwa yameshirikia wanaume wawili na wamama wawili, Maria Magdalena na Maria yeye mwingine. Maana yake alikuwa kama mtu ilikuwa vigumu kushirikiana watu wafahamu Hakuna
ili akifunua kuzifunua Yohana ya 15. Alifunua kwa Yohana aliyependa. Ni hapo leo kuzifunua Petro huyo. Hakufunua kwa Petro kiongozi. Zifunua ndio maana ya kufunua nawe kila anayotaka anaweza kufunua, anaweza kufunua, anaweza kufunua, anaweza kufunua, anaweza kutendea. Ongeza tumia kwa ndani. Kupitia hiyo kwa siku. Oya ni siku hapa. Yes, simesa. Anaweza kufunua. Yani alifunua. Wana akatufunua. Akawaambia. Tena mwapini. Tena mwapini. Tunatumia ya kwamba ndio. Mwapini. Waambie. Ya Mungu. Upako ulioonekana ukutane sehemu fulani. Watu wanaotafuta wanajua yale ambao wenyewe wanafahamu yale wanayofahamu. Watu wanaotafuta wanakuwa na habari. Wanakuwa na habari. Kama kuna maaskari na polisi ni lazima amaturu aza imbere akomeye cyane kubijyanye n'urugamba. Nafikiri kuna habari ya kwanza kuhusu vita. Ufite amakuru y'ugiye kuva. Ukiwa na habari ya huko na kwa habari zote. Ufite unakuwa na sehemu asilimia za ushindi. Unakwenda unakwenda wanaelewa habari wengine wasiosikia. Huyo ni kikundi cha watu waliopitia njia wanapenda kwenda kwa Yesu. Maana kuna majibu ya wanaweza kukusikia. Biblia inasema amaze kuvuka baada ya kuvuka kwiwe katika kuvuka kwa kuna mambo yaliyopitia muhimu katika dunia ya katika dunia ya kuna mambo yaliyopitika. Uimbaji amesema usemi wake ni uhakika. Yeye ni mwenye haki. Anayoyatamka anayoyasema yatatendeka. Wanafunzi wake walikuwa katika uovu, walikuwa katika uovu. Kifikiri watu walioacha familia wakamfuata kijana Israeli, na sasa amekufa. Walikuwa wamepeleka, walikuwa wamepata kupeleka. Walikuwa sasa kutabiri katika familia na na sasa tunakwenda kurudi bila sasa ametupata hata kuwa wakubwa wa mkoa. Tumeacha kazi, tumeacha watoto. Sasa tutafanyaje? Hatukuvuka kwa Yesu, lakini kuvuka kwa Yesu ilikuwa furaha kwa wanafunzi. Ileta furaha ndani ya mioyo ya wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliona Yesu wanakuwa na furaha, wanakuwa na furaha. Ndio maana hivi unapoona mtu mzee akili anacheza, unakuta mama mzima anafanya kadhaa, unakuta mzee bado anaimba. Mambo ya
mtu alioni. Wazee wa kidunia wanaimba wanaimba wakiwa wamelewa. Nuko ingezi. Sisi ilivyo. Ariko twebwe muzima. Lakini sisi na Tulisohora tusizuma yakunya kazuka. tunafurahia Bwana kwa Muri Bwana mtakatifu. nani yake tumepata Bwana. Akugaliza yafatanye umunezero n'umugisha. Unashikamana na furaha. Yafatanye n'amahoro. Inashikamana na Yafatanye n'ukuruhuka neza. inashikamana na hali ya Yafatanye no gukira indwara. inashikamana na uponyaji. Yafatanye no gutabarwa. Inashikamana na msaada. Yafatanye no kudusubirizanya n'Imana. Inashikamana na kufunga na Mungu. Yesu ashimwe. Bwana Yesu atukuzwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu atukuzwe. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu atukuzwe. Ubushobozi Wewe burimo gutanga no kuzuka unaopatikana katika kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. kwa Yesu Kristo. Muri ibyo Katika hayo harimo ububasha, na mamlaka harimo ubushobozi na uwezo buhesha guharirwa, inayotuwezesha buhesha ijambo, inayotupa udukiza indwara, inayotuponya magonjwa udukiza ibikomo. inayotuokoa na Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu atukuzwe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko Injili kama ilivyoandikwa na Marko 16 16 harabivuga, inaeleza wazi 16 16 ninazaleza kwa umurongo wa 15 mstari wa 15 umurongo wa 15 umurongo wa 16 mstari wa 15 Yesu ahuye n'abigishwa biwe. Yesu alipokutana nao Aramubwira ngo akawaambia, harimo ububasha, nimewapa mamlaka, harimo ubushobozi nimewapa uwezo bwo gukandagira inzoka wa n'udukoko, kupiga nge ya harimo shetani. ubukene, Nendeni ubutumwa bwiza, kuhani habari njema, ubukene bukwira hose, nendeni ubukene kila Yerusalemu, toke ubukene Yudaya, nendeni Yudaya, ubukene Samariya, nendeni Samaria, ubukene no ku isi yose, nendeni hata mwisho wa ubukene dunia. n'ubutumwa bwa Yesu Kristo Tena kutoka byaduhaye ububasha nimetupa uwezo bwo gukira ibyaha, ya kupona gukira dhambi, indwara, kupona magonjwa, gukira ibipfumo. kupona laana. Aheburayo 9:14 Waebrania 9 aradukuza ku maraso yiwe yo kurakora urukundo. damu yake imetondolea laana. Aradukura ko n'iki? Inatondolea nini? Aradukura ko n'urukundo. Inatondolea laana. Aradukura ko ibipfumo. Inatondolea Amaraso ya laana. Yesu n'umugisha. Damu ya Yesu ni baraka. Amaraso ya Yesu n'umugisha. Damu ya Yesu ni baraka. Amaraso y'Umwami n'umugisha. Damu ya Bwana ni baraka. Tugize amaraso ya Yesu akomora. Sikiliza, sisi damu ya Yesu na Bwana Kugira ngo inasema hivi, bandukirane ku gasozi kitwa Golgotha. wampeleka kwenye mlima wa Golgotha. Agasozi kitwa Golgotha Mlima uitwao Golgotha. ko hagaritswe muri uno munsi bagipaki. Tunaweza kusema kwamba hata leo ni sehemu ya machinjo, Ahantu bici abantu. mahali ambapo wameangamiza watu Mugabo kandi bakabita rubi. na tena wakaokoa vibaya. Ari Golgotha. Golgotha Bakujyanye. ukipeleka Golgotha Iwagaruka. au kuweza Agasozi kavume. ulikuwa mlima wa laana, Agasozi gateye ubwoba. mlima wa kutisha, Ariko Yesu lakini wewe amaze kubarirwa kuri ako gasozi, alipokuwa akifa juu ya mlima, amaraso yiwe atokera kuri uwo musozi. damu yake Uwo ilipomanika, musozi barahumanutse. huo mlima umepata Uwo kutakaswa, musozi barahumanutse. huo mlima umetakaswa, Uwo musozi warahezagiwe. mlima huo umebarikiwa. Uwo musozi urawuzurwa neza. Mlima huo ni mlima mzuri, Turawuririmba. tunauimba. Shima Golgotha. Shima Golgotha. Aisha ajante janguriweho. Shima Golgotha. Shima, Shima, Shima Golgotha.
Yesu, kwa ajili ya kifo cha Yesu, kufufuka kwa Yesu, kuwa chini ya Mungu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Usimu msalaba, umukiza Yesu, iwo nituzakuwase, amakara ibuye, Bwana Yesu asifiwe. Kuzuka habushobozi rero bwatuye Yesu Kristo mwatuye ubwo bushobozi Yesu yarabudusigiye gukorera muri twebwe. Katika kufa na kufufuka kuna uwezo ulio na sasa uwezo ametuachia sisi. Yamusigaranyije, Ameachia sisi kanisa. icyubahiro yaciye mu mupaka wo kuzuka, Kitu kilichopitia katika kufufuka yagisigije, ameachia kanisa. ubushobozi bwiwe Uwezo wake yabusigije, ameuachia kanisa. Yesu afite urukundo, Yesu anafungua urupfu wa kifo n'ikuzimu, na kuzimu. afite urukundo Anafungua rw'imitima. wa upande wa Mungu. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu Yesu abwira abigishwa Yesu be, akapewa na kufufuka. abaye ubwacu, Niwapokewe ibyo hamwe kitu ambacho kinatoka mbinguni. tuzoha, Na mbinguni ibyo kitatoka. tuzoha Kile bituzuha. ambacho kitakuwa mbinguni. Yesu ashimwe cyane. Ubwo bushobozi Ndio uwezo. yabuciye ku bwacu, Ameutafuta kwa ajili kubw'ishengero, hili kanisa. iyo yabifite icyubahiro, Uwepo ikiwa na iyo ishara. yabifite ibikwiye, Uwepo ikiwa na mavitu. abakristo Damu ya Kristo. kuri umwambaro w'abatekamenya, Ni mavazi umwambaro w'abatekamenya, ni mavazi yanayositiri. n'uko twishimira, Ni mavazi yanayotupendeza. n'uko tunezererwa, Kifo tunachokifurahia. n'uko badutabaye, Kifo kilichotusaidia. n'uko baturuhuye. Kifo kilichotukuza. Yarabuje kugira turuhuke, Amekuja ili tupumzike. yaragowe kugira tugirirwe neza, Amepata mateso ili yaragoshewe kugira tushirwe hejuru. ameshushwa ili tuinuliwe. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. uwo mwami twomuvuga gute? Huyo Bwana tutamwelezaje? Twomuvuga ko atangaje gute? Tutasema maajabu yake na Twomuvuga fadhili. ko ahambaye tukabigereranya gute? Tunasema umaarufu wake kwa njia gani? Kugira icyo nakubwiye, Sikiliza nikwambie. urupfu yaruciyemo Kifo amekipitia kugira turokoye, ili atuokoe. arucure uburakari, Aondoe maumivu ya kifo. arucure amenyo, Aondoe meno. hanyuma tutakijyana ubwoba bw'urupfu. Halafu tuishi ndio watumwa wa kifo. By'ukuri tutabeshanye, Na bila kudanganyana, abantu bose baratinya, watu wote wanaogopa kifo. ibyo niko kure. Na hiyo ni kweli. Mugabo Lakini twebwe abakijije sisi tuliokoka ntitugenda mu bwoba bw'urupfu, hatuende kwa woga wa kifo, ariko abakiranira umwami lakini wasiomjua Bwana barabugendana ubwo bwoba, wanatembea kwa woga, baraburyamana. wanalala na Ariko woga. twebwe tugenda Lakini sisi tugendana na Kristo, tunakwenda na
Tutakwenda kwa ushindi wa Paulo anakuwa Paulo anasema sio tu wao kwanza. mimi maisha yangu Ni Mungu Kristo. ni faida ya Yesu. Ndio utapata. Kwa kwangu Yote ni Mungu. yote ni faida. Kristo. Kwa sababu Hakuna. sinaomba Yesu Kristo. Yesu Kristo Yesu Mungu. amepitia Tulia mtuna leo. ile ni aongoe leo tuko huru. Ndio Bwana Mungu anatufurahi. Mungu anatufurahi. mtu wa Mungu hata kama amesononeka kama mtoto unakuta akiwa na matumaini. Sasa kuja kukutia kusema. Unapokwenda kumwangalia na kumwambia tuombe. Utakuja kukutia kutuliza. Unapokwenda kumuona na kumwambia tuombe. Usiangalie mbele mpaka kuja hii. Ngia wanaanza kuoke katoya zigara ya kutisha kukuka. Akitaka kufa anasema watoto watoke bali Na watoto watoke ndani. hana woga. Na ukiko atashinde. Hakuna aliye na woga Na ukiko atashinde wao. wakati unaenda kwenu hakuna woga. Kristo ni mtukufu baba. Wakristo sijui wameishi namna gani. Wakati ndio wakati imeba Unakuta anawoga akiona panya, akajitoa uliapo anaona woga akiona paka, wawenu ilifiki kuli mtuku mkotorozi akikutana na mtu mwenye sura ndogo anasema ni mchawi. ukatangana nani na bibi kwa shwa kwa urozi Unakuta unaishi vibaya na watu wa wachawi sasa akiwa sisi wa Mungu ameamua afuate, lakini wewe naye umeamua na huyo Mungu yeye kwa Mungu mweza yote. Walipopeleka sanduku la wana Israeli walipeleka katika mahali pa miungu, alafu walipoifikisha wakasogeza kwenye miungu yao, alafu punde kidogo wakakutana yule miungu ameanguka, wakakutana mikono imekatika. Asubuhi wakasimamisha ile miungu. Waliporudi asubuhi wakakutana yule miungu amekutika, wakakutana wameanguka kifudifudi mbele ya Mungu. Sasa Bwana nimwambie Mungu wa mbingu na nchi, aliye na uwezo juu mbinguni hata kuzimu, Wafilipi inatuambia hali ya uwezo na kuzali. Sasa woga wa nini? Wale wanawake walipoangalia hawakuwa na woga. Hata wanafunzi walipoangalia wamefurahia. Lakini leo utakuta watu wameishi kwa woga. Kila anapopita njiani anakemea kwa jina la Yesu. Pale aliyepita hapo. Sasa kuna mtu ameuka pale. Na ameamua kuishi na watu. Na hiyo mapaka Mungu amewaumba. Sasa ukiona wote ni wachawi. Sikiliza, acha wote. Yesu amekufa. Alafu amekufa. Usiishi maisha ya wote. Usiishi maisha ya wote. Hapana. Ishi kwa ujasiri. Usitishwe na maisha. Usiibe wala Yesu amekufa. Hakubali kabisa. Siwajali wachawi, basi na wao walijali. Sasa sio wanaonekana sana. Sasa nitakuwa na Mungu niogope, hata watu wanalia na kama nimeishi sehemu
Shirikiana zawe tugiye kugusengera mwizere Imana ikutugirira neza. Imana utuzi ikigongwe Mwami wacu Yesu turagushimiye kubishengera byawe aho tunyuzwa hari icyaha cyane kure yawe byaragiye amaraso yawe Yesu amwe yatungura Golgotha amwe yatungura umusaraba biyobora kurwanya imitima yawe ayo maraso yayakiriye kubwira imitima yayakiriye imitima tunganya imitima hari icyaha cyaho hari ukugarikanya kwawe ibyo bibuka ibyo batibuka hari imbabazi zawe amaraso yawe abatunganye byatereye n'uyu muntu yabaye ubuzima bw'ubwoba umushereye n'urubavu n'umuhora n'umugire neza n'umutabare uyobora gusenga mu bihe by'amavuko utabare Yesu shimira Mwami wacu washyigikira mu kiyaga nawe washyigikira urakoze kumutegereza ikora cyose mu izina ryawe urashobora gukora yatoka kuwashika haibabe kutayana Mungu Yesu yakuye nako hivyo kusikizwa kutizera shukuru kwa nawe kusika itabuka ukizwa historia ukizwa kitachana unaonaseka unapata unakulenga mzia unapata ukizwa ima shida yetu Mungu mkoa oye siapili ulimo oye siapili ulimo Yesu anamkuta. Na wewe ipo shikino. Shikino nao. Mungu na mashimani. Ipo. Mungu na mshini. Mungu na neno. Anchuma musiba. Yesu akoma kutuhura. Yesu akoma kutara. Yesu akoma kutumaria. Sio ukamutenye. Yeruka. Yesu akugendeleza. Huyu musiba. Siku ya leo siku yako. Roho mchungaji awaongoze. Sababu sio haya machango gani vitu yako kutoka mbele ya tena kusiwemo kila kitu kwa kugoa kwa kujizoea ya kitu kitabu jile yao ndio kwa kuelekea ndio ndio jile yao sasa kibabazi kibabazi ujaha kote kilichoibuka kama kile Yesu ubero ngapi ubero chifa ubero usi na kakatani bila yote ndio 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 kwa upande wako kujiachilie na ndio kisasi bila Yesu Kristo ya Baba yetu. Amen. Tuchukue kwa Yesu. Mungu wa Yesu Kristo. Tunashika kugawa ndipo mpaka shida yao. Kama wanasema kuachia. Ngao tupatie muganda yao. Mimi sina ya Yesu Kristo. Achia wangu. Ujenda
minsi yose basigaye kuri iyi si ubabere gukiza ubabere gufasha ugendane nabo n'izina rya Yesu Kristo ubabare ibyaha n'ibicumuro bakoze kandi barebe umutima gushasha umutima ucaha umutima uhurumira ijambo ryawe n'izina rya Yesu Kristo andika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye uyu munsi bivuge mu bwami bw'umwijima ariko bivuge mu bwami bw'umuco urakoze nawe Yesu turabatandukanye n'ubwami bw'umwijima n'izina rya Yesu Kristo uhereye ubu binjire mu ruhongore rw'abana bawe satani ntakongeye kubaganza satani ntakongeye kubabona n'izina rya Yesu Kristo icyo cyose cyabahuma n'ubwanizi gicibwe mu izina rya Yesu uhereye mu babana b'umuco bakugenda neza byose basigaje urakoze nawe bakiriye natwe turagushimiye w'izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Watoto wa Ibrahimu nani aliyemgonjwa ili tumuombee? Simama ili tukuombee. Simama ili tukuombee. Yesu anaweza. Yesu anaweza kuponya magonjwa. Anaweza kuponya magonjwa. Anaweza kutoa kwa jina la Yesu. Naombea kila mtu aliyesimama hali yake afya njema. Naombea katika jina la Yesu kwa wakati huu achini upendo, achini upendo, achini upendo, achini na kukuza mawili na kukuza magoti kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana pepo mabaya, Bwana magoti, Bwana shida, Bwana shida, Bwana kubwa, Bwana kubwa pamoja, Bwana kubwa pamoja, Bwana kubwa pamoja. Thank you.